Kinong yalam haringkat kinong kitkam ka komiti jong kabalang Presbyterian Umdihar kabakentup nadu kirangba jingseng kentai bat CE Society kilapan pau ka jing sungsi ka bajur halor ka jing peteng ka jing syatu bat syak penjat ka ying mane ka badon ha ka shnong Umdihar Riboy District. Kani ka deiru ka sien ka basaw ha ka bagani ka ying mane jong kabalang Presbyterian Umdihar kala syak kendang bat syatu hagi runar. Kat kum ka jing tip nagi bor peniat ka balang Presbyterian Umdihar la ong bakani ka jingja kala ja ha ka shiteng senya jong ka khanyau trik jemang ha ka baki snar nong tu bom la ban tip kila prong jubor hapo kani ka ying mani da ka balit jubor ya ka jing khang yin da ka bapendan kam da ki kenjanar bat rong syapo ka ying mani bat lek dusmon ya ki tiar kentang bat rong tu ya ka pisahkan show kikiu sentiu bat kat tu kat ni kitiar bapendan kam na ka benta ki jing sen kerpang haba keren syakilat pathai kubo uba arbi syadap uwing na kirang ba balang ulaya thu bakum ka balang hi baro kentup nadu kirang ba balang ki temen basan ka jing sen kentai bat si union ki dap da ka jing songsi thang halor ka ni ka jing ja syak rong tu bat ka jing syalek dusmon ki tiar kita bat ka ying mane hi balalek da ki runar ki bom la ban itu satya kani ka di kasian kebalai kebasaw kebangi lai satu kam tam ki kiu sentiu ki bagi dia tak kerja sanggandai ka jinos nyang jong ki baduk ke barai doi ke biar no sakaji kam ke jong belai ngilayo ban dia ha ka tu ke pot swa banyin ban long ya kerja sang presbyteri hau ari jasau komiti balang hindai ngilasanya hau udukot ke balang ni barak tuan mane bagi babun kil ajumut ba ya kena rakam inde suban sengap pada bulan IT no segi dua ka ain tiba dia kena ka ain ru ngilap hak lembah ke borsnong bat ke borsnong kan sale ya udun kam lada ka dewan ai da ka FIR da ka dewan wat ya kibril da ka lap maka kan syong hak borsnong namar u romba snong jongi menta bat kit khot snong kiba don menta kiba bun ki di khot komiti balang jongi bat u romba snong ru di khot komiti balang jadi syania skema ke borsnong makin ya rapan penuan di Ibril bulan lek ni kam sini makan nak try jing san to jing lu jing step kim tadi ya ke babun than inte ka ba khata yang ni kolong ba ya kitiar kiba ada kilong ibarat ro inte ide jing ai da ki dekat ka balang la do ku sintiu la da ki plat di wain la da ki jing anyu ibarat ro inte kilong bokodor wala penkentang ni mane dan nama kita kitiar wala penkentang wala ada ibarat ro musno ba kalong ke ba tak ini kebalang. Tiga jumlah tiga step ni melak ban ong kumakan ban poi tam hindrai nyui kumba kejinglut keladon. Bat ini kimar kimatang ni don kam ban pembiang-biang ye kimatang. Namar kejing sang sunat min hapdiang au arjat apnyo ban penitnat ya kayung mane ban penitnat ya kini ki platform pengisyong kadehi bendon ki sentiu ban ki penitnat. Di kita baru di kam ki ban perkat apa ini. To ya kan ka jintip ke menengkong ngayok na gini ginong up ya yang mana lapun jangan mana step di ong bagai yang mana ladon kiba kendang ya gigi kangit bat kita yang mana ru kila seprong lut ki godrej ru kila ada kendang lut temar kumta mari tip hi na gini ginong up yang mana ngawan mare sane bat ngala pun ru syaki nong syarai jong kebalang pengurusan kolongdo chairman bat pengurusan SS Lapang ba kiniawan lang penting step dia juga por nga mana kamai hakane ka jing sawa kang kini tip lang di khot ke balang ngasih on no ya juga ya kini ka PS system dengan dia ban tip bala satu kimar kimata na yang mana te kini ki nong up yang mana kini sogida kini kila on ya kamai dan perta dan maria pertahi bala satu ka tiai kita yang mana kila ya barok di khot balang kila wan lut hang yang mana step tengilah ya fake lut ya gini kijing penjat jong gini ginong tu ya yang mana lalong sia ka ba pau pu dap dari jing suki aku krau namar kan kam tiga sin nongkong ka ba kerja kan kijing ja pelajaru hadis nam di balalai kumbasau sansen tang ba kita kisin ki baja nim ju pentip syaki bor ki ba shalor tang ha kijing dei bat ka jing satu ia akan ia generator dia kata tinggal pentip bat ngilayo biang ya ka ban kem ru ya brio boleh khot jo ka balang jo mi bala le ya kam te hindai hagi ni ki wei pat kisin ki ba ja
kumujing syatu jong kene sunduk Bible Society jing syatu jong kini kitiar badik baria isu sangap lekas ngap bun bang isu tip ko ying mane hapua kabalang ngimju pentip nasional ru Henry kene kesin ka sauna ka basan minta kene kesin ka bang ngimla su banset ya kene jingja namar kene kala compare na jingja baro namar la kendang jubor ya ka ying mane da kinar nag de jikang yit bat long habang klarung supo kila pen pralut ya ki mar mata baro ki kiu sentiu ki bang ibu pen internet ya kene ka platform yang mane baro kila tulut nang ta ki ne sunduk Bible Society ki bajulung ki jing sangkan thei lembaga Bible Society ki bagi hap ki barit ki kelung ki tap malak siu trai ka tu kila pen pai pen pra bat ka pisa dan siu nang ta ngila rong pada sti sapua bestri dal poi bestri ki godrej jungi baro ki bangila lok ki bala lok tala ka weru dan siu ka ba kila kendang jubor da kinar ka welele ka godrej ka ba ida sutit mai hapo nang mentaci hapo si snami yai kila lok ha la buru ya ki dulir la buru ya ki jingayu ki barit ki baria hantu ya kata kila kendang jubor da unar ban ikitiar baro ki badon na ki godrej kila pen haplut samadan bangiu i ba kisim tang ya kapisa bad ya ki pelajar ingu ke bangi tap pisa ro kadon hapo madan tikitiar kiumpi ni ki kiu sentiu ki barit aduk bahe kinamar ki renom imat ki penun kami ki dak badi ki don kador nang tawat ku ka drum ka nar ka babu hajrong jong tu ki drum ro ya betul ki lasyat ti klak tu